Nongeye kuguha ikaze mukunzi wa Davis Entertainment, reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba uherereye hose, haba mu Rwanda cyangwa se imahanga. Turagarutse rero n'amakuru y'imyidagaduro agezweho haba hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu. Reka duherere kuri REMA umaze kuba yakwandika amateka mu birori byo gutanga Ballon d'Or. Umuhanzi rero w'umunya-Nigeria uzwi nka REMA akomeje guca uduhigo, aho kuri iyi nshuro yabaye umuhanzi wa mbere ukomoka muri Afurika waririmbye mu birori byo gutanga Ballon d'Or. Ibirori byabaye kuri uyu wa mbere tariki ya 30 Ukwakira 2023 i Paris, ahasanzwe hatangirwa ibihembo bitangwa na France Football bihabwa abakinnyi bitwaye neza mu byiciro bitandukanye. Muri ibi birori rero rutahizamu w'ikipe y'igihugu ya Argentina na Inter Miami yo muri Amerika, Lionel Messi niwe wegukanye Ballon d'Or y'umwaka wa 2023 nyuma yo gutorwa nk'umukinnyi mwiza wahize abandi iba ya munani atwaye. Lionel Messi w'imyaka 36 wegukanye igihembo gikuru kiruta ibindi, ni ku nshuro ya munani yaragitwaye nyuma y'icya 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 n'icya 2021. REMA rero niwe muhanzi watoranijwe kuririmbamo, aho yaririmbye indirimbo ye yitwa Calm Down igezweho. Uyu muhanzi rero yaririmbiye imbere y'abakinnyi bakomeye ku isi, abatoza ndetse na miliyoni z'abafana zari zikurikiriye iki gikorwa n'abandi bafite aho bahuriye n'umupira w'amaguru. Uyu musore rero yabaye umuhanzi wa mbere ukomoka muri Afurika uririmbye muri ibi birori. Ubwo yaririmbaga yateye intambwe agenda akora mu ntoki muri bamwe mu bakinnyi b'ibyamamare. Muri iki gihe Calm Down uyu muhanzi yahuriyemo na Selena Gomez yayiririmbye mu birori byo gutanga Ballon d'Or iri guca ibintu ku isi. Iyi ndirimbo ye rero iheruka guca gahigo ko kuba ari indirimbo yumviswe n'abantu miliyari ku rubuga rwa Spotify. Aka gahigo rero katumye Calm Down Remix iba indirimbo ya Afrobeat yabashije kumvwa n'uyu mubare munini w'abantu. Kuva indirimbo yajya hanze rero muri Gashyantare 2022 yasamuwe hejuru n'abakunzi b'umuziki, ndetse guhera ubwo itangira gukundwa birushijeho kugeza ubu kuri YouTube imaze kurebwa na miliyoni zirenga 690. Ibintu bitarakorwa rero n'indi ndirimbo ikozwe muri Afrobeat. Muri Gicurasi uyu mwaka Calm Down yaciye agahigo nabwo kuko yinjiye mu gitabo cy'abanyaduhigo ku isi, nyuma yuko ariyo yatangiye iyoboye urutonde rushya rw'indirimbo 20 zari zikunzwe kuri Official MENA Chart. Calm Down yanakunze kuza ku rutonde rw'indirimbo zagiye zumvwa na Barack Obama wayoboye Amerika. REMA rero yanditse aya mateka mu gihe bagenzi be bakomoka muri Nigeria, Davido na Burna Boy, nabo mu minsi yashize banditse amateka yo kuririmba mu bikorwa bikomeye ku isi by'umupira w'amaguru. Davido yaririmbye hasozwa igikombe cy'isi giheruka cyabereye muri Qatar. Icyo gihe rero yaririmbye indirimbo y'igikombe cy'isi yiswe Haya Haya Better Together. Burna Boy we aheruka kuririmba ku mukino wa nyuma wa Champions League wabaye muri Kamena uyu mwaka, aho igikombe cyegukanwe na Manchester City itsinze Inter Milan. Dukomeje n'amakuru yacu, Bruce Melody yahishuye ko yahuye na The Ben muri studio birangira indirimbo idakozwe. Ni mu gihe rero Bruce Melody yasabye abafana be kutarangazwa n'ibivugwa bimuhanganisha na bagenzi be, anahishura ko igihe cyose byashoboka nta kabuza ashobora kuba yakorana indirimbo na The Ben. Bruce Melody rero yatangaje ibi ubwo yaravuye muri Uganda, aho yaraherekeje Element wari watumiwe mu bitaramo yanahuriyemo na Super Manager. Ati nabonye mvuga ngo nahamagaye Element muri Trace Ward tujyana kuyifata, ati none se kuki mutibaza impamvu namuherekeje muri Uganda. Ati rero Element ni umuvandimwe ngomba kumushyigikira nawe akanshyigikira, ni nako rero yanasabye abafana be gushishoza bakirinda ibibatandukanya. Ati niba ndi Bruce Melody nkaba nkora cyane kuki mutanshyigikira, ariko rero nubwo ibyo bintu bicuruza ntimugahombye abandi bantu, nitujya hanze mujye mudushigikira twese, rero dushyigikire umuziki nyarwanda. Ati ndi umuhanzi w'umunyarwanda ukunda umuziki, ukunda ibyo nkora. Ati iyo bibaye ngombwa ko ndwana, ati nkoresha umuziki. Andi makuru wamenya nuko itsinda rya Boys to Men ryacyuye miliyoni hafi 400 mu gitaramo ryakoreye
i Kigali. Iri tsinda rya Boyz II Men ry'abanyamerika batatu bamaranye imyaka 38 bari kumwe ryakore igitaramo cy'imbatura mugabo i Kigali muri Beka Arena. Ni igitaramo cyahurije hamwe rero iri tsinda n'umuhanzi nyarwanda andi bumuntu bari bambaye inkweto zoroheje ariko zihagazeho. Iri tsinda rero rifite uruganda rwita ku myambaro yabo ku buryo ibihumbi 503 ari agaciro k'inkweto bari bambaye ku rubyiniro. Igitaramo rero cyabo mu Rwanda cyabaye kuwa gatandatu tariki ya 28 Ukwakira muri Beka Arena. Ahagana saa 2:30 z'umugoroba nibwo umushyushye rugamba Regis Isheja yahamagaye ku rubyiniro umuhanzi andi bumuntu wakirana urugwiro mu ndirimbo zinyuranye zirimo Snack, On Fire, Maine n'izindi. Yageze ku ndirimbo rero Igitego, Aseruka Gitore, mu Mugara n'umuhamirizo. Abari mu gitaramo barizihirwa biratinda. Nyuma andi bumuntu rero ibintu byahinduye isura muri Beka Arena. Abari bakiri hanze barinjira, ubundi umwanya wo kwicara urabura. Abanyakigali rero baririmbana n'iri tsinda rya Boyz II Men ryaritegerejwe i Kigali, ritegerezanyijwe n'abantu benshi. Abari bategereje rero biganjemo abakunze indirimbo zabo zo hambere nka End of the Road. Aba baririmbyi baririmbanye n'abakunzi babo ijambo kurindi, indirimbo nka I Will Make Love to You. Batunguje abakunzi babo rero indabo z'amaroza n'izindi. Iri tsinda rya Boyz II Men ryashinzwe mu mwaka w'1945 muri Philadelphia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri tsinda ryakunzwe cyane ku bw'amajwi yabo meza azira amakaraza, rikaba rigizwe na Nathan Shawani hamwe na Waina n'abandi babiri batabashije gukomezanya aribo Michael waririmbaga ijwi rya baze akaza guhura n'ikibazo cy'uburwayi hamwe na Mark Nelson. Mu myaka 38 bamaze mu muziki bamaze kuza mu bihugu bine ari byo Kenya, Uganda, South Africa n'u Rwanda. Ibiciro rero byo guhagurutsa Boyz II Men bihagaze hagati ya ibihumbi 150 n'ibihumbi 299 by'amadolari ya Amerika. Hanze ya Amerika rero ntibajya munsi y'ibihumbi 299 asaga miliyoni 376 z'amafaranga y'u Rwanda, utabariyemo itike y'abanyacyubahiro mu ndege cyangwa se business class, gutegera abacuranzi babo n'abandi baba bari bugendane. Ubishyurira hoteli itari munsi y'inyenyeri 5 kandi ukabamenyera imodoka z'abanyacyubahiro. Urebye muri Beka Arena itike z'abanyamafaranga zari zashize kuko hari abona abonye bahagaze, nyamara bafite itike y'ibihumbi 100 n'itike z'ibihumbi 70. Wabonaga ko rero abaziguze babuze aho bicara. Ugeze ku meza y'abantu 8 yarahagaze miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Wabonaga ko nayo yashize. Urebye rero y'amatike wabonaga ko iri tsinda ricuruza ntirihombye abashoramari baba baritumiye. Imyenda bari bambaye rero irasanzwe ariko irahenze. Iri tsinda rero ryambaye inkweto zo mu bwoko bwa Adidas igura amadolari 400 akabasaga ibihumbi 503 by'amafaranga y'u Rwanda. Bafite imikoranire n'uruganda rwa Adidas rubambika. Boyz II Men barahenze cyane. Bobo wa East African Promoters wabatumiye akwiye igihembo. Amakuru inyarwanda yamenye nuko Boyz II Men kugira ngo baze gutaramira mu Rwanda bishyuwe agera kuri miliyoni 376 n'ibihumbi 441, ni hafi miliyoni 400. Murumva ko rero iri tsinda ntabwo risanzwe. Reka ngushimire wabanye natwe kuva iyi video itangiye kugeza irangiye. Reka ngubwire ngo wakora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Bye bye, turabakunda cyane.